Kibor pulit hak arf kendai trik no pra hak kapor kumbasan shiteng janmin. Kilalap din ni kawe kamet yap urang ba bomla ben ithu nampo kawe ka semasi. Hakasnong lakasen po pang. Kabahap hapo Saipung Police Station, East Giant Hills District. Katkum kijingtip balayo hak baningkong layat hu ba uni ulanod ubalaklat. Udai ubatray hapo ketika semasi mentala kumbashi benai AA. Kumbalong menta ya uni ubriu lashu ithu tang daga kerteng Justin bad omsham la yo ya kijingtip bakam benya syapang jong-u lani bandan kino kunu jingpen ithu bala yo na ketika jaka balalap ya kamet yap jong-u. Uni ubriu badan karenyeng ubakam met pedeng beriu ubakam jurong durkman udan ya kedak ingding kumba prapo pesen nasyadin kamet jong-u. Hakapor balalap ya ketika met yap uni ubriu upong daka sabti t-shirt rong sao, jacket blue, patron jerngam bat ka bajik ti quartz kebayong. Hadin bala pelong ya kejingdon kam barwa kentup ya kajing lek postmortem ya ketika met lapen kan riak no syapo ka jaka bu met yap ke civil hospital haklik rian.